سلام حبايبي، كي راكم؟ بزاف منكم طلبوا مني في التعليقات، قالوا لي هضرينا بالدارجه باش نحس رواحنا باللي رانا معاك في الكوزينه. واليوم راني لبيت الطلب نتاعكم، وان شاء الله غادي نحضر معاكم الكرانتيكا. سي اون غوسيت بيان سامبل مي بلين ديستوار. فما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتخليوا لي انجام باش تشجعوني نكمل ونشارك معكم القصص اللي تنبع من القلب ومن الكوزينة. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ma cuisine et sur ma chaîne Nabila Conte et Saveurs d'Algérie. Aujourd'hui, je partage avec vous seulement une recette mais un souvenir, un moment précieux avec mon père Allah yarhamou, quand il nous a raconté l'histoire de la karantika pendant qu'on l'a préparée ensemble. بزاف منكم ما يعرفش بلي اصل الكارنتيكا يرجع للقرن 16 وقت الاستعمار الاسباني الوهران. كان الجنود يطيبوا الدقيق والحمص والماء، ومن ثم طلعت هذه الوصفه اللي ولات اليوم من اشهر الاطباق الشعبيه في بلادنا. خليكم معايا باش تشوفوا كيفاش نطيبوها بطريقتي الخاصه، ونشوفوا القصه الممتعه نتاع اصل الكارنتيكا. نهار اللي حضرت الكران كالعاده سخنت الفرن تاعي على اقصى درجه، حضرت المكونات وبديت نخلط. وكان با الله يرحمه قاعد في الكرسي القريب من الباب، شافني وتبسم وقال: واش راكي طيبي يا بنتي؟ قلت له: كارنتيكا. ضحك وقال: كاليانتي، هذه راهي قصه طويله. Et là, pendant que je continuais à fouetter la pâte, il a commencé à nous raconter. في إناء كبير حطيت كاس نتاع 220 مليلتر فيه فرينة الحمص ولا لا فارين دو بواشيش. أضفت رشة من الملح وملعقة صغيرة نتاع خميرة الحلويات، وزدت ربع كاس زيت، يعني الكاس اللي عبرت به لا فارين دو بواشيش عبرت به الزيت، ودرت ربع الكاس، وزدت حبة بيض. ولو طون وانا نخلط سمعت با يقول: كانت وهران محتلة من طرف الإسبان، الجنود ما كانوش يلقاو واش ياكلوا غير شوية طحين الحمص وشوية زيت والماء. Alors, ils ont mélangé tout ça et ils l'ont mis au four. Et comme ça se mangeait chaud. Ils l'ont appelé caliente, ce qui veut dire chaud en espagnol. Ensuite, زدت تلت كيسان تاع الماء عادي، توجور نعبر بنفس الكأس تاع 220 مليلتر، وراني نخلط بالفوي. ومن بعد ميكسيت الخليط باش يولي خفيف بلا تكتلات، يعني باش ندوب كامل دوك لي غرومو نتاع فرينة الحمص. وهذه كلمة كاليانتي اللي قلنا يعني سخون. في المناطق كاين عدة مناطق، كل في الجزائر كل واحد كيفاش يسميها. كيما هنا في وهران نقولوا كارنتيكا، في تلمسان يقولوا كاران، في العاصمة يقولوا كارانتيطا، وكل واحد وكيفاش يسميها في بلادنا. اللمسه نتاعي اني في الاخير زدت ملعقه كبيره نتاع الجبن الدائب، ونسيت ما قلت لكمش كنت ضفت رشه الكمون. هذا الانغريديون اللي تري امبورطون في الكران باش يعطيها هذيك النكهه الرائعه نتاع الكران. الكرانتيكا كما تعرفوا ماشي غاليه، بصح غاليه علينا لانها منا، يعني من الشعب، منا والينا. كما يقول لك c'était le plat des pauvres mais il est resté parce qu'il réchauffe le ventre et le cœur. هنا صاي راني كملت التخلاط بالميكسور، وشوفوا لاباط نتاعي كيفاش راهي ليس بريونت، راهي ملساء وتلمع وما فيها حتى غرومو ولا حتى تكتلات. الفرن تاعي راه مسخن على اقصى درجه، وجبت هذا لو بلا كاري صغير، هو صغير على حساب افراد العائله، ودهنته مليح بالزيت كما قلت لكم صغير، با بلوس دو 3 بيرسون. وانتم الا كنتوا عائله ما شاء الله تقدروا تدوبليو المقادير.
درك راني نصب الخليط نتاعي في المول، وغادي ندخلو في الفرن من في الطابق السفلي فوق النار مباشرة، خاطر الكران يحب النار قوية. Une fois que ça a commencé à sécher en haut, je l'ai remonté et j'ai allumé la grille. Et là, cette odeur, cette croûte dorée, tout me rappelait ces mots. كالطيب bien sûr نرشو شوية تاع الكمون، وهذا الانغريديون il est très important، يتماشى بزاف مع الكران. والاحلى ما في هذه الوصفه انه الكران ناكلوها كوم ان ساندويتش كيما راكم تشوفوا. نجيبوا شويه هريسه، ثاني الهريسه ما نستغناوش عليها بالكران، وشوفوا كيفاه يرجعكم الزمن الى الوراء. Et pendant que l'odeur chaude d'un caliente remplissait la cuisine, je me suis rappelé de ces après-midi simples à Oran, où un simple sandwich pouvait réchauffer un cœur. Aujourd'hui, encore, il suffit d'une bouchée pour que tout revienne, le goût, les voix et ce petit bonheur salé entre deux tranches de pain. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si vous avez aimé cette histoire aussi fort que moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Nabila Contes et Saveurs d'Algérie, d'activer la cloche et de liker pour soutenir les récits qui viennent du cœur. Parce que une recette, c'est aussi une histoire à raconter. À très bientôt.